Hvataj polako. Ne može li ispati. Ne. Dovoljno ovako. Dovoljno kosu da. Znači putujemo prema Koraću. Lipovac Ivo Crni nas vozi. Specijalna vožnja za kolege online. Znaš što, ovi se moji Korađani zanimaju iz svijeta kako je stvarno. Pa da, pitaj ljudi. Stalno me zovu i dužme te. Evo lijevo van da ovdje Makovo sa kuća. Otvorimo ovaj. Pamtiš li ti da je ikad bila veća? Ja ne pamtim. Evo, 53 godine ja ne pamtim. Bila je 74. 5. 6. Ali ovo i bila je prije 3 godine. Kad je bio najvodeni val Njavra, je puštena voda gorca. Bazena, tad isto bila, ali ovo je sad je i Sava velika pa je napravila 5 izvod. Sad je Sava uspogla. Onda je Sava bila mala pa je se to moglo Sava pa je mogla primiti. Dobro se povukla, jel? Povukla se je, ali Sava sad je uspogla. Da nije Sava ovoliko velika, bila ona, opet ona, nešto. Da, ona je brža. Znači sad je pola metra opala. Da, pola metra je opala ovdje, evo ovdje prilike. Evo vidi se po kućama, po fundamentu pogleda. Znači opala u stvar neki 10 cm. Znači ovo je od Mijata Zebe kuće. Da obnavlja. Nemoj govoriti. Aj, može.
kuće su... Da, da. Ovo je... Aj kuće su tam poslije. A ovo sad malo gdje... Kući... Ide u svijedli, u tome svijedli. Trese se malo traktor pa se ne može dobro snimati, ali opet je dobro, ne možemo drugačije, jel? Ovo je jedino prevozno sredstvo koje sad možemo koristiti ovdje. Sve mi reci, ti pomažeš, plate ti ljudi tamo, ne reci. Ne. Jel? Ne. Znači, ti to volonter se ne sebe radi. Tako, tako. Sad dođe. Bićeš večeras baba na jutel? A, na jutel će biti večeras. Snimam onoga tam videa. Bićeš na jutel? Šta je već? Sad ovo vam je od... Jesam ti rekao dobro, a? Slušaj me. Jesam ti dobro rekao? Sačkaj. Ovo je Jene Čakanovce. Baba, i dobro? Ne može narod još iz kuća ovaj dio kod Ukrajine. Sve je pod vodom. Sad je ovo, kažu ovamo, dio prema Doljanima. Tu je sad Sava, dole, sve za uzora. Ivo je liko strado, nije jel? Nije niko strado. Jel bilo evakuacije čamcima? Nije. I ovdje, jel? Da, i ovdje. Ako idemo gore u selo, tu je već manje. Dokle je voda dopirala jučer? Jučer je dopirala voda, ulaz Dorči, Poštar, Mato, Ivan Zeba, oni su bili u vodu, oni su zadnji bili u vodu. A voda je prelazila kod Pere Krajića, kod dvorište, pola Pere. Sad je kod Pere Sava došla. Sad je Sava, sad ćeš to vidjeti, sad ćeš to snimiti. Sad malo. Može sad. To je kuća od Vuke Lipovca. I ona je pod vodom. Ona je pod vodom. Bilo je broje od 2 noći, dan i pokoj. To je kuća od Nije Garca. To je sve bilo pod vodom. Nije mu voda bila u kući, ali je bila... Vidi se da ukoje, da. Znači ovo je zadnje... Zadnje gdje je voda prelijevala cestu. Kod Pere Krajića. A ovo sad lije ovako je kuća od Ivana i Mirane Zeba. Tu je bilo vode.
Znači ovdje je jučer bilo 25 do 30 cm vode. Sve opusnica, sve je bilo ovdje. To je sad se mogu vratiti nazad. Ajmo sad se vratiti. Ajde se vratiti nazad. Ide Luka Lipovac, spavao je u potkrovlju. Kuća mu bila puna vode. Ovo je desna kuća od Dani Garča Miše. Eto, još se voda nije povukla. Vidi se dok je bila. Da. Ovo desno, to su sada selni bazeni. Vjetranče. Lijepo vodom. Lijepo vodom. A ovo sad ovam. Desno. Ide malo sam stanim ovdje. Ivo, čije je ovo? To je od Ilice Garča, kuća. Skredan je za Duljane. Evo sad je dole Sava došla sa druge strane. Znači Koraće je uvijek dvostruko ugroženo. Da, ovaj dio Upine. A ima li drugih dijelova sela koji su poplavljeni da nismo stigli tamo? Pa ima dole sad Sava je poplavila Duljane. Duljane tam nismo išli, jer je sad tu duboka voda, da li ću moći prije da li nismo moći. Ono dole isto, sad se to Sava razvija. Duljane su toliko specifično. Možda obično prije sat i pa ovo je kuća od Vodice Franča. Od njega je bila voda u kući.
Al pas da ne spanemo s puta. Ivo, pas da ne spanemo s puta. Ja. A? Reci. Dalje ne možemo. Ne može dalje, a? Ne može dalje. Ništa, Ivo. Dubina je tamo sad, velika. Znaš što sad gdje ćeš okrenuti da ne upadnemo u kanal? Bez dana. Onda okrećemo nazad. Idemo nazad. Znači ovdje se ne može... Ovo kuća je snima to. Ovo ti... Od Pedara Nikole Križevća. Od koga? Od Nikole Križevća. Aha. Križevća. Da. Tamo ti je ona tamo ravno da se vidi, ona je njegov bata Luka. Sve je u vodi. Znači za Baricu se ne može ni traktorom? Ne može za Baricu, nema teorije. Dubina je pa ne može ni tako. Idemo nazad. Ajmo Ivo nazad. Njemu je bila voda u kući, jel? To nema pojma jedno, toga je bilo sve razjebano, naspušteno, ne znam bilo.
Evo mi smo ovdje, scena da snima selo ovaj dio potopi pa ga vozi, znaš. Ajde. On tu da ide iz oboja. Može. Jel ti bila, Zdravko, voda u kući? Jest, bila je... Pa to ti očistio, nije dobro. Pa eto čisti. Znači mulja puno, jel? Pa bilo je puno, ali eto pokupio sam što se moglo pokupiti. Jesi noćio na tavan gor? Jesam, bilo bi lijepo. Imao sam pogled na Daukren, po more. Ma ne možeš, čovječe. Pa ja to sanirat, kad to ode jet, to je to. Uglavnom, pokušao si je zaustaviti vrećama, ali nije išlo, jel? Pa pokušao sam da vrećama, međutim nije mene to iznenadilo koliko je slivnik unutra. Onaj septički. Tu je krenuo. Slivnik u Sam imao ovu potopnu pumpu pa je ona vraćala dosta toga. Tako da sam možda... Nije baš moglo sve vratiti, ali najvećim dijelom vratiti. Još most raziti. Reci mi, Zdravko, Ivo, je li bilo još kuća potopljenih puno da je voda ušla u kuće? U Koraću ovdje? Je, ovaj gore... Jedna, dvije znam sigurno. Pa bilo je sve, znači Pranjić, gore sve je to bilo u vodi, ovamo, ovaj dio prema Duvim Barici, sve je to bilo u vodi. Ima dosta kuća koje nemaju nikoga. Nema nikoga, to ušlo u vodu. Sad kad ljudi dođu. Da. Su ove 3 kuće iza, te su bile poplavljene, moja četvrta, ovdje 2, 6, 7 kuća. Znači, sigurno poplavljene. Ovdje. U krugu ovdje. U ovom krugu je sad kod Busaka, ne znam. Pa sve to tamo bilo. Vjerojatno i kod Nikce dole. Ma da, sve to. Bila voda u kući. Bilo je suš, znači, sve voda bilo. Ovaj vodni kraj, ne znam sad tamo. Bilo je gore. Okej, držim se.